akirigitwo thutha wake kurathwo na mushiga hindi ya mucemanio wa kambeni. Abe arathirio mucemanio-ini wa kumatha kura tauni-ini ya Naro akiareria mucemanio wa uteti mathaa-ini ma kiroko. Chizo Abe akoretwo ari utongoria-ini wa bururi wa Japan kwa ihinda ria miaka 9 na akuire rucini thutha wake kurathwo hindi ya mucemanio wa kambeni cia githurano. Chizo akuite akiamukira urigiti thibitari-ini ya University ya Nara thutha wa kura muno kumana na ironda ngingo-ini na ngoro. Kuringana na aria meoneire giko giki gikihanika, maugite Chizo arathukiirio rithathi 2 iria irumirirwo ni ndogo nene. Maabitha a borithi ya Nara maugite mwikoiro wa njoragano ino uretwo Tetsuya Yamagun ari muikari wa Nara na ne arutite wira ruhonge-ini rwa mbiraro ihinda-ini ria miaka 3 no riu ndakoretwo ari wira. Yamagami ni etikirite kuratha Chizo na mushinga wa gwithondekera, akira borithi ati arari na uthu munene na gikundi kimwe kiria Chizo arari na thiriti nakio. Tharikira ino yukite oriri thirikari ya Japan ikoretwo igathikite mikana ya kurugamirira uhuthiri wa mishinga muingi-ini. Chizo niwe Prime Minister uria wanakorwo utongoria-ini kwa ihinda iraihu makiria bururi-ini wa Japan agitungata matena-ini meri. Prime Minister wa ihinda riri niwe Fumio Kishida ni akomithitie giko giki ari ongere ya mbere kwerekerio mutongoria wa gikiro kia iguru ta kiria Chizo arari. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina. Muhuraniri wa giturwa gia president na tigiti wa kiama kia Roots George Wajakoya mari hamwe na mutirithia wake Justina Wamai merekeirie mihango yao ya kumatha kura kaunti-ini ya Meru. Hindi ya icera riri ni maiguithitie muingi wa Meru ukamehokera kura ciao tariki 9 mweri wa kanana githurano-ini turorete. Mururumo wa nyimbo cia rege niguo wanirire gukinya kwa murirukia wa federa ya kiama kia Roots George Wajakoya tauni-ini ya Meru mihango-ini yake ya kumatha kura cia president githurano-ini kia mweri wa kanana. Roots Party ilianzishwa hapa Timau kwa boma mtu anaitwa Nkonge, sio jina Kimeru. Alafu secretary general wa hiyo chama anaitwa Patrick Lando, sio anatoka hapa Imenti. Wajakoya uria wikoretie agiukirirwo kumana na murugamo wa kioneki giake gia gutongoria bururi, augite aria maramuhura matitaukitwo ni mubango wake kuona ndari handu augite bangi kurio ya kuhuthirwo guku bururi-ini. Akiuria muingi wa Meru gukamwihokera kura ciao tariki 9 mweri wa kanana, amerire ati ni amatemeire ithenya riao thirikari-ini yake. Semeni Mutemi Tiankulu, that is my attorney general kuanzia tarehe 9. Huyo ndio attorney general wangu wa kwanza katika nchi hii, atatoka nchi ya Meru, anaitwa Mutemi Tiankulu. Semeni wewe. My Minister for Interior is none other than Kinoti, Director wa CID. Semeni wewe. Kuma guku tauni-ini ya Meru erekeirie mihango ya kuhoya kura tauni-ini ya Ngovo gicigo-ini kia Imenti ya muhuro. Ngiribotera Inooro TV ritwendekwa ni Wangui wa Mwangi. Gikundi kia aini kuma gitaro kia Mount Kenya na aria manyitaga mbaru ngwatanio ya Azimio la Umoja ni mathirurukite matura-ini ngurani ama kaunti ya Kiambu makimathira Raila Odinga na munini wake Martha Wangari wa Karua kura. Mugithi wao twikanitie matura ma Gatundu na Thika ta uria Charles Gikuga wa Kariuki aratariria. Aini aya mathiururukite matura ma Kiamwangi, Kiganjo, Kamwangi, Mangu, Gatukuyu na Makongeni makihuthira taranda yao ya uini kuguciriria muingi na kumoria makeyumiria kwa uingi guthura Raila Odinga na mutirithia wake Martha Karua hindi ya githurano kinene kiria gitigaritie mithenya 31. Kiangalia hoi hoi zile ziko nyuma yetu na bwebwe na vigelegele, watu wanashangiria wakisema tarehe 9 mwezi wa 8 tutakutana kwa uwanja tupigie baba na mama kura. Aini aya mathiete na mbere kuhunjia ciiraniro na kioneki kia ngwataniro ya Azimio kuri ya Kenya makiuga ati bururi-ini ugateithika atongoria Raila na Karua mangikayukia uhotani. Kenya yote tunataka baba na mama waingie ndio kila kitu iwe shwari, sababu tunajua watatengeneza Kenya, na Kenya hii mambo yote tunayo shida hii ya bei ya vitu na mambo ya mafuta yote iteremuka, baba na mama ndio wako tosha na tunajua watashinda tarehe 9 mwezi wa 8. Ile time tulikuwa tunasema sijui ground iko tofauti, sasa imegeuka kabisa.
juu watu ni baba na mama. Nyumba ikiwa na baba na mama, watoto watakuwa. Mugithi uyu no uguthii na mbere kuhungura matura ma gitaru gia gatagati na muoroto wa kuha na kumathira ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance kura. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Na tugicokereria Seneta wa Nyeri Ephraim Maina kuria aikari manyite mbaru utongoria wa atumia. Malindi Precious Gardens thogora ni shilingi